Siyabonga bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Ngo-ST lo uDlamini Sibalukhulu Malande. Siyabonga kakhulu bazalwane. Before we start our show, can we just pray bazalwane egameni lika Jesu. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you. Udumo lonke lukufanele. We give you all the glory, the honor, the adoration. We thank you, Lord, for the gift of life. We thank you, Lord, for the new day. We thank you, Lord Jesus, for this moment. We thank you, Heavenly Father, ukuthi uyakwazi uNkulunkulu omuhle. Baba siyazehlisa kuNkosi yami ukuzweni udunyiswe ngempilo zethu. Sibonga uNkulunkulu uthembekile ubizwa ngaba ukuthi siyabantwana bakho. Sibonga uNkulunkulu othongcwele ukuthi usithandile uNkulunkulu. We glorify your sweet holy name, O God. We lift your name on higher in the mighty name of Jesus Christ. Father God, we thank you. As we are about to start this conversation, my God, I pray, oh Father, that you clothe us with, oh God, the power of your strength. In the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, my Father. Clothe us with the garment of victory in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. We give you all the glory, the honor, the adoration. We love you, Lord. Pray, Amen Father, and amen. that Father you God, touch your touch in the way people through these waves. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Heavenly Father, that you use us as your instrument, Father God, to touch your people's life. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Lord. Amen and amen. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Naphila? Sigcine umseni. Right. Engisakwazi. Yazini. Bengithe ngizokhuluma isilungu ithi thank you for having me. Yeso wethala sakugcina. Amen. Ngiyo January ne? Sigcina vele. Misho January February. Hayi January. NgoJanuary. Hayi January. Yeah, January. Yes. Yes, it is card. But how is it going? All right. Hayi sibonga uJehova. Soloko saqala umkhuleko ngoJanuary. Sikhuleka ngo12 until 3 ekseni. Wow. Till today. Since fasting is 6 to 6 every day. Yo. Ukufika kwakho nje la kwi show yethu kuye kwenza yipi impact. Ngiyazi ukuthi komunye umsebenzi ubuveli yenze eminye, but ngiyazi ukuthi nginabantu abaningi la lokube busy bengifonela bengifuna wena njalo. Kuye nje kwakwenzela yipi busy nje ukufika kwakho la. Ukufika kwami la kuye kwaba nebusy kakhulu ku ministry. Njoba size saqala nebandla ngoba umzalwane uLukhele senginopastor enkonzweni. Inkonzo yethu inkonzo serious. Ukusuka la susenaqala ngisho neministry ukusuka la leka 12 till 3. Hey my daughter. Kunopastor nje lapha noma mfundisi. Ubaba uLukhele wase Mpumalanga. Yeah, uyu pastor walana then mina ngisicaka sika Jehova nje prophetess ngiyo yonke lento le. So into yenzeka abantu abangenile ku ministry bazohlanganyela nathi uNkulunkulu basizile kakhulu, abaningi bebagula, abaningi beba kuma businesses bathola amathenda, abanye immediately bathola amathenda baqala ba breaka lona lesonto lingekho la sefonini, bathatha abazalwane baqala waba group baqala ama group bafike bahamba nama spiritual wives ngoba khona la baya khona kwelinye ibandla nje baloku baya khona babuya banama spiritual wives. So kube namalona baphelelwa ama businesses, we pray for them babe ama businesses abuye babe right, basuke lapho bayenza izinto zabo. So I've seen God move kakhulu empilweni zabantu, and what I've noticed abantu abaningi laba bebafuna deliverance, asabantu abafuna deliverance, abantu abanenzondo, abantu abane hatred, abantu abangaforgive easily, abantu abakuma chronics, abantu ngalelimi leli bathi abo mental bantu, ngoba if awukho right engqondweni uyahlanya kancane, and wonke umuntu uyahlanya vena. That's why umuntu makahlanya athi kuyo kwaba mnyama emehlweni, akhuluma kwata azathi kuyo kwaba mnyama emehlweni, ahlale phansi ngoba ingqondo bengingasena oxygen yakhona. So yeah, abantu abaningi abanjalo, then I had to ukuthi ngibasize ngoba ngenze iNLP, neuro linguistic programming, ngibiotechnician by profession. uNkulunkulu wangisa kulesa sikolo semali ezithusayo, wangithumela nge4,000 ngaze ngahamba ngayombuza entabeni ukuthi wayengilethela, and I was the only black. So
lo msebenzi lo uyowasebenza kakhulu kulabantu labo ukuthi bathola ama-deliverance, bathola ama-breakthroughs abaningi, ngoba ngikhuluma nale silima, kunesilima ni-3 lapho ne, khona isilima, khona uThabani, khona lo Domikisi, yabona lo Dom. Then lo Dom uyathanda ukuphakama. Uphakama kanjani ukuthi abantu they own everything. Abantu they forget ukuthi ba ama spirit si3, we are spirit, your body, your soul. So abantu baya uspirit bayamkhohlwa, baba yibody, babe yisoul kakhulu. That's why bakwazi nokugembula ngamasoul abo, bathi I sold my soul. Bayagembula ngawo, and bese la ku body ba own everything. Imoto yami, indlu yami, abantwana bami, ini. Bese the spirit man bayamcima. Yabo. Bese abaningi baza bafuna i-deliverance. uThabani wahlala nathi, makahlala nathi ubaba wakwami mfaka emsebenzini. uThabani wa drive imoto ngo-1990, ubaba wakwami washona. uThabani namhlanje akasasazi, akasicabangi. Ushintshile uThabani, izinto azihambi kahle, ngiyagula, izinto zethu azihambi kahle, ngifuna i-deliverance. Ngithi hayi mama, ngicela silungise. Uthi ufuna i-deliverance for ukuthini? uThabani 1990. Ngithi namanje wena usabamba uThabani? Ngithi kahle yazi wena mama uhlanya kancane bo. Iza silungise lokuhlanya qala. uThabani azange azambamba ubaba kwakho ukuthi ahambe naye. Baba kwakho benenza inkonzo, ninakekele uThabani. uThabani wa drive imoto, kwaba ilanga lika baba ukuthi ahambe. Wahamba ubaba. uThabani bekanganacala lapho. Kukuphi lapho uma ushada nobaba kwathi ubaba anyekazi afe? Uzohlala forever la emhlabeni, akekho umuntu ola forever. Ubaba bekuyilanga lakhe lokufa, washona ngengozi ku driver uThabani. Yes. So umama ubambe uThabani, sekazi unesifo senhliziyo, une stress, uyaqalela umama, uba ne high blood, uba neshukela, uyabola umama, ubhizi uyabola. And ukhumbula ukuthi mawubola ne, the more ulala ucabanga uThabani, from 1990 ngoJune, ngoJuly suyaqalela uyabola. Ubamba uThabani, umzimba awazi ukuthi umbambe physically or umbambe spiritually. Umzimba wakho wazi ukuthi mawuqala uphatha into iba heavy, uyaqala uyakhathala wona. Hence nalasi ngeke ngasho ngathi amathambo. Umuntu mawaphethe amathambo is like ugugela amasofa waphethe soloka waphethe for years. Ba commenta kabazalwana abaningi ukuthi ayikho lento leyo, ugula kukugula. uNkulunkulu bekangeyathi umzimba womuntu uyithempeli lakhe kanti uyazi ukuthi uzogula. Esikolweni uNkulunkulu lesibekangise kuyo, ngiphuma ku pharmaceutical, wathi ngiye kulesikolo lesibengasi understand, bengigcoka ama specs. Mina bengifaka ama specs kusukela ngifunda u-standard 1, ngikhwela i-train ngihamba ngeSt John. Mase sengifika lapha bathi ama specs awaphili kuphela amehlo. Hayi, ambuza uJehova naleyo ukuthi Jehova bathi ama specs awaphili, kunini ngishintsha ama specs? Wathi uJehova ngithumele la uzofunda la. Ngafunda, uJehova ungibhadalela i-school fees, ngamthemba futhi nale mali wayibhadala i-school fees. Wathumela omunye umlungu uAnela Sneeman kuyo ngibhadalela everything, more than 100,000-200,000 school fees. So bekabhadala lo mntana omlungu lo, ngoba i-lecture ne-lecture bekuyi 2,000. Bengisese-genetical. Then ama specs washo ungafunda lapha ukuthi amehlo yiwo aphelayo, ama specs awapheli. Nga-understanda i-high blood nayo, nga-understand ukuthi why bengine high blood. Masifika ku kinesiology, mangifunda i-kinesiology ufunda ngama organ. uJehova ngasikhathi bafundisa lapha kimi uyayiphendulela uthi i-kingdomology. Mabaloku bafundisa lapha mina unginika i-scripture, unforgiveness, i-spleen, i-pancreas, i-liver, aloka anginika ama-verse ukuthi abantu uyabona ukuthi umuntu lo uphelele lo, ngoba wonke ama organ aphelele. So inzondo, amaqhubu, i-self-doubt, yonke lento masiloku sifunda, mina ngiyabhala lapha ama-scriptures ukuthi uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uthini. So wathi uNkulunkulu abantu bakhe bayalahleka ngokuswela ulwazi kuHosea 4:6. So the thing that makes people to be sick, into eyenza ukuthi abantu abaqalele bagule, leyo ukuthi abaxoleli, baba ne-anxiety, baba ne-bipolar, baba ne-dementia, is because we don't let go. Asiphile emoyeni, siphile enyameni. Hence mina mangibona, yangazi ngithanda ukudlala, ngithanda ukujiva, ngithola ngidlala ibhola,
hayi phela ukuthi ukujava kwamampela ngikwazi mara ngithola ngidlala ibhola if bafuna ukukhuma bazofuna umzukulu amakekho bathi besiyodlala idisc ngiphuma lapha ngiyodlala nabo idisc ngiteke yabo ngibuyele endlini something that will keep you happy fanele uhlala ujabulile yabo uthi lithi ivangeli lithi izwi hlengiwe limnandile lizwi hlengiwe ngegama ngegazi lemvana ngiyenziwe sengaba umntwana be umntwana anyeka ukukhumbula ukuthi uThabani beka driver ubaba imoto 1990 akakhumbuli nokukhumbula after 2 days akasazi ukuthi konje uThabani bekahamba ngemoto nobaba you understand so that's the only thing is a leader abantu ku stress and the stress asikho biblically stress was never designed or meant for people but the enemy used izinto zala emhlabeni ukuthi abantu ba own everything bese umuntu the more a owner the more aqalela azonda icamera yami yini yami that is why mina mangithola imali njoba bengimamele nomfundisi akukhuluma mina mangithola imali uNkulunkulu athi thatha le mali unika uThabani unika ubani then I just go and give bese sengithi baba I don't know you understand angibele ngithi angazi athi thatha le moto unika uzibani then I'm done I don't have stress futhi angibuzi ngoba I didn't buy the car God gave it to me yabona so manje abantu they intend to own things and abantu khona into abasebanayo bona laba bacela i-deliverance bacela imkhuleko uza kuwe athi umuntu wami abantwana bami indlu yami ngithi mama masilungise ngoba okokuqala uthe wena uThabani bekayenza ukuthi masilungise leyo so you understand manje ukuthi baba kwakho bekazoshona either way but people that you did pray for did some of them yazi ukuthi uNkulunkulu ubewenzelele umusa ba izinto babeyikhulekela uNkulunkulu wazenza did they come back and maybe just to thank God or they disappeared bayasho babonge but bayofakaza inkonzweni zabo bathi mama yo mamlindi yabona manje khona umunye ufaka imessage kungena imessage la uthi is between life and death uzofa if mina angiphendula ifone yakhe la and bekangasebenzi for 9 years waza wangena kule group yethu ngoJanuary samkhulekela waqalela waba nama uba nani wa disappear njoba manje athumela message la ngithi ngizongena ku podcast anye kuzufe umuntu ofuna ukufa aka announce uyafa umuntu ofuna ukufa aka announce umuntu othi mina ngizozibulala bese wena uthi ucela umkhuleko umuntu uthi uzozibulala umuntu uzofa akekho umuntu ozozibulala khona umunye umfana bakwamletha lapha wekhalati athi khan myself dot mark umama khakhala athi Pastor Lindy Bedferferom uyozibulala ngathi ngicela ushifte kancane mama siyena ufeel bomekezete furbega khan zingakhi ihlahlo ezindlulile endleleni athi klomp ngithi wayengazibulala ngithi ayilula lento yabona la eJardini sikhona ngisayolanda intambo ngamnika intambo ngathi hang yourself masikhulume ke mama wena what is your problem uke wayithatha intambo usiyena wezanga azangazazihenge so yilokuhlanya lokho engikushoyo and abantwana banalento le ukuthi bamanipulate abazali abazali bayathanda ukuthi umntanami the minute owner ezodlala ngawo uzokwenzela for free mahala the enemy will use him ukuthi akwenzele umntwana ulo othi gift ngicela ungikhelela amanzi ahambe gift yenza ukuthi gift uzobuya cleanele kusasa umntwana the minute mangithi gift athi phuma kuye same time so abantu abaningi le deliverance abayibabaza kangaka deliverance masisokhuluma nabo kahle uyathola ukuthi akuna deliverance la yena bekufanele ukuthi yena adeliver yena aye kukhohlakala ayeke inzondo kuphela deliverance solo kangishadanga ngabe ngashada lo baba mawuthi mamela uthi ayisisayikho yonke lento leyo umshado asuwaka everybody not everybody oze nobambo lwakhe la kufuneka sedeben kufuneka sambe sedeben basalo bami lapha eThekwini ngiyazi ukuthi many of you have been contacting me asking the contact for mama and ngibanikeza how about if I come to Durban with her for prayer session angazi if you guys are interested ngicela ngisendela ama WhatsApp lapha na 0788 417 ukuze sizobona ukuthi masizana sizoya kuphi sizoya kiphi indawo njalo mama yazi ukuthi sisagcina sikhona ingxoxo sayikhuluma la
angazi sithi asenza njani yalahleka leyana yakagogo leka kagundwane laba ugogo edustbin angiphathekanga kabuhlungu kanje mangithi lutho mina ngithi mhlambe ngoba bengigqoke otherwise lutho yalahleka cabanga yalahleka nenye izu2 nomunye angazi nje there are many attacks akuna stress mara uphumile kuzwa ngisho hayi siyadlula sengisho ukuthi uyayixoxa nje ngiyayixoxa sengiyasho nje ukuthi awuthelanga ngithi maningi ama attacks hayi phela ama attacks mawungafika usho ukuthi awusaphili usaphila fanele kube nama attack mawubona ngasavela ama attack fanele kube ne-worry you should be worried if wena yikho into ekuvelelayo nje fanele kube ne-worry lento ivele izwele nje phansi wena njalo always fanele lento ihlala imile phezulu madoda angazi bazana bami lapho eThekwini September kanje mhlawumbe masingaya ngoSeptember akunankinga sikuchisa umzalwane mina amakhazi kube seku right September kube sekushisa yabo so and makuya ku deliverance abantu abaningi khona i-deliverance abazambile khona lana babuya banama spiritual wife nama spiritual husband ngokuthi baye lapha bayofuna izinto bangayofuna uKristu abanye baye lapha bathi bayolahla izithwalo babuya bathwele lukhulu you understand mzalwane ukuthi iziningi kanjani izinto lezi so fanele uzazi ukuthi wena who you are in Christ hayi yonke indawo la ungena khona fanele kuvumele yonke into fanele kube ne descending spirit yabo mangena noma wakadlamini uMamlindi fanele ukhuleke ngenhliziyo uthi baba ngicela ungisize is she right or wrong yabo ungangeni la uthi uzokhuleka noma Mdlamini the next thing sohamba uthwele into ongayazi and khona laba bayi2 shem khona laba bayi2 omunye waseSwazini omunye waselo bacela umkhuleko i-deliverance ngabona lo munye lento bekazikhuluma ngabona abopastor kunenyoka eblack enento white la white la intameni ibambe labo pastor laba beba oppressor labantwana labo iyo lebebanika imali khona lo mfana lo wazowathi imali akazi ukuthi ayenzeni ngathi mina makathumele sithengele abantu ukudla sithengele abampofu wayithumela ngavele ngathi ngahamba yaka Wolf yakuphi ngathi mayithengele abantu ukudla like uthi akazi imali zoyenzani ayipheli wayipheli ngathi yabela abampofu khuleka ukuthi Jehova ngiyazi le mali ngicela ukwabela abampofu imathatha khona umuntu ongazi ukuthi imali zoyenzani khona umfana wami bekafona amzozongibona namanje ngoba wayengibonile wathi mama angazi ngibone wena kubo bonke labantu abavelayo akekho umuntu engamtshela lento le imali wavela wayifaka ngayithatha ngayisupply ngasaphaza and wayifaka nayo ngempela same time njoba sikhuluma wathi mama sifoni that was God just to give you money hayi ngayithatha nami ngamtshalela yona wathi ubengcono khona lento umudlala isiswini nanani aloku sifona nakusasa wathi kuba ngcono ngathi more abantu wena unceda abantu baNkulunkulu ulwana le devouring spirit uNkulunkulu uzodla ukudla kuwe manje labantu abafikayo ukuthi bafuna bafuna uzokhulekela bakhulekela khona endlini hayi ngibakhulekela endlini sikhuleka la efonini singaki 100 ngaki la bakhulekela efonini hayi sibaningi efonini inkonzo nje obingena from khona lapho uthi mhlawumbe bafuna ukuza kuwe into kanjalo hayi khona bazi abayithunyana umunye bekavela eDurban ngathi mangithi ngambona sekavela kwenye podcast sekalapha ngathi simbuzi sekayikule podcast ngoba naye bekuyinzondo ubhuti wami isimo sakhe kwathini washona kanjani ngiyamtshela ngiyakhuleka naye khuleka uthi sengithi ngibona kwenye podcast sekavelile ngathi ukude phambili phansi ngoba uNkulunkulu into ayifunayo umuntu kaNkulunkulu akabi nenkinga yazi ezindlula uNkulunkulu anyeka akunika umthwalo ongaphezulu kwamandla akho ukuthi yithi esingazi yabona asazi so yonke into uyayi-own ubhuti wami bekuyikhampani kabhuti wami ikhampani kabhuti wami so thina si-owna yonke into masingayiki uku-owna nje bazalwane and masiceda ukufundisa abantu bazi ukuthi into balidele ezintweni eziningi i-stress
into balide lezi zinto eziningi ngokungaxoleli. Yes. Bakwazi nje ukuthi ba detox the brain. Isikhathi esiningi before sizoqala ukukhuleka si detox the brain. Busy ngibuka lento yakho la ukuthi stress will kill you. Into osebenza ngayo level. Yeah, into engisebenza ngayo. Like how it works, usebenza kanjani ngalento and kunendawo la usebenzela khona ngayo. Yeah, nginendawo yami ngisebenza kuleyo ngine practice yami. Oh. So lapha kuza abantu abanjani? La kuza abantu masikhulume nje ngalo wayizolo what day before yesterday bekaneshukela angasakwazi ukudla ahlanza yonke into. Then kwafanele ukuthi ngikhulume naye ukuthi konakele ukuthi pancreas ingasakwazi ukusecrete insulin. Ibuyela lapha yakule kinesiology. Okay. Njengoba uNkulunkulu besifunda ikinesiology wathi kingdomology. So nyabathatha sibuyele emuva siqhaqhe sisuse lo msangano oqala bese kusala umuntu. Okay. Yabo ngoba ayikho into okuthiwa elapheka, ayikho into okuthiwa chronic. Anyeke uzuphuza iphilisi from January till December elento e1 ungasizakali. And ngibuya ku pharmaceutical iphilisi leli oliphuza from January till December igama li1 kodwa ama ingredients alenzile are different amaningi. Usually one got them ingredients of. Yeah, ipanado mabayenza manje if khona lena le bayahlanganisa ipanado. Na next time when igama kusase ipanado but ama ingredients phakathi. Ish. And iliver isikhathi esiningi ayikwazi ukuflash out yonke lento le. Ngoba umzimba wethu awudesignwanga ukuthi uflash. Kufana nalabo ababhemayo ayikhitshimele kwazi ukukhipha intuthu phezulu. Yabo. Then abaningi futhi abomama abazayo abantwana babo yilaba abahlaselwe izidakamizwa yabo sebavele shingeshiya. Yeah, abantwana abaningi balimele and njoba balimele labantwana laba umama uthi umntanami ungene kuzidakamizwa umntanami wenzani bese ngithi makamlethile ke ngoba mawugugula lapha uthi ufuna i-rehab name ivelisa lapha kimi. Makafika lapha ngizomenza ihijama. Uyazi hijama ukufaka amakhaphu ngikhipha igazi. Okay. Mangukhipha igazi emzimbeni igazi lalabantwana laba linentambo ingathi khara yabo linama clots. Mangilikhipha legazi mangilichitha so lithi linentambo so. Ushuthi sekumoshakele ngaphakathi bese sengibayenza i-reflexology bese ngibayenza i-cosmic healing. Njengomama lo weshukela ipancreas bengasasecreteki and bekahlanza so mangimenza la ngithola ukuthi unamatshe amaningi ngasusa lamatshe ngazama ukuthi aphuza amanzi akwazi ukwehla. Oh yes, akwazi ukuthi amatshe ilawo ayenza ama gallstone. Okay. Ama gallstone uyakwazi ukuthi wakhiphe emzimbeni. So ke into engiyenzayo ngisibhalile lapha phansi ukuthi ngasikhohlwe ezinye. I-kinesiology, ihijama, ilagin, iphaida, i-cosmic bese ne-massage. And ngizwile ukuthi bathi massage kaSathane, i-massage ayikho right. Angazi massage bathi sebenzisa amakhandlela inamademoni. The massage that I do mina ngubeka lapha phansi manje no khandlela no nothing. Ngusebenze manje nguqhaqhela ngiqede ngawe uvuka ube right. Ish. Ngoba ama blockages abakhona yonke indawo. And abantu umuntu makaqala ukufa wonke umuntu uqala ukufa enyaweni. Okay. Mawuqala uthi 35 years mangenza immense seminar from age 35 ngiyabafundisa bobaba ukuthi ukusuka ku age 35 uya phezulu uyaqalela uba ne shutdown. Ngoba igazi alisakwazi ubuyela phezulu. So into yenza ukuthi ubaba ukuthi kune blood flow, kune circulation. Into yenza ukuthi ugogo kuba ugogo akwazi kuhamba kahle kune blood flow, kune circulation. Yeah. So mafika kule age yami at the age of 66 uthola ukuthi igazi alisasukile alibuyele phezulu. Inyawo zami sezaqala ziba kanjani sengiphathwa iqolo sengiphathwa yini. Okay. I-circulation abantu abaningi babulawa ukuthi igazi alisaflow. So manje masenza le cosmic healing senza ihijama we break you siyakuphula sikuphule siqhaqhe yonke lento uqalele kube ne-flow. Yes. Uma usudila nomuntu udile naye only in a spiritual side, even the body. The body ngoba ispirit nebody into one and ukhumbula ukuthi kule sikolo umuntu ongisusile wangisa kule sikolo uNkulunkulu wangibhadalela bengeyikhona le mali. Yeah. Bengikhona and uye wathi ngiphume ku pharmaceutical bengine breast cancer bengifaka ama specs ngine shukela ngiphethwe idolo le dolo leli
yabo bengiphelile ngiyo yonke lento uNkulunkulu wareverse yonke lento angisena next manje you can check ama driver's license wami wakudala nawo manje angizange ngiphinde for specs and right uyahambela right ezenzela yonke into bazona bami lapha eThekwini ngifuna ukupropose i-date la ngicela ukuzwa ngani ngifuna ukupropose nansi i-date angazi mama uSeptember ngithi right and manje sekuJune July August mari eThekwini ayibandi yes hayi bandi yona ngicabanga la masingenza u26 September bazona bami lapha ngicela ukuzwa ngani 26 September lapho ke eThekwini masingenza lapha eThekwini 26 September ngicheck i-calendar la mhlambe ukuthi we can we do something lapho ke eThekwini ngisize nomama ngoba mina mama ngenza ngayo yonke indlela ukuthi abantu basizakale mara lasi bathembise serious ukuthi it will be real last wabathembisa and you didn't fulfill diploma wathi sizoza nomama sizoyenza i-deliverance kwathi yes just apologize I don't know where was it supposed to be just apologize yes mama on a serious note ngiyathanda nje nayo le ukuxolisela kubanzana kakhulu we're supposed to have something la eJoburg kanye nomama so sagcina seshawa indaba yokuthi abantu abaningi babevela emasayidini babe scattered so as a result it was so difficult ukuthi singakhetha iphi indawo esingayisebenzisa and again mangathi mangenza ama quotations wamaveni around Joburg akufani naseThekwini so ezinye zeindawo they are so stretching but kuya kube ngcono vele mawuthuka siboleki isonto so ngiyacela bazolwane mhlawumbe mabe khona nangala eJoburg futhi maybe ningithinteni bazolwane kodwa ke singipropose i-date nenyanga lapha eThekwini ukuthi September mhlambe ngiyacela ningithinde if you guys want us to come ngiyenza ngazo yonke indlela bazulu bami ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi anisize we are so intentional about the things of God so nje it's time and it's season ngempela bazalwane kumele kube kanjalo and efanele sazi ukuthi mhlambe if siyalapha ya mhlambe kube nama session nyana ngazi ukuthi ngifundisa abomakoti abasha ngoba abaningi sebana ama fibroids ufisa ukuthi ngathi singayenza in a form of teaching abanye bafundisa ama fibroids nani mhlambe the latest one kube yabo baba men's seminar is very important that is why bengenza kuma cluster kuhlangana amaphoyisa bahlanganisa wonke ama region kube yimi engikhulumayo lapha ya because you have to understand ngaze ngayenza eqaleni nawe ukuthi if senza so you asenze so ubani onengqondo enkulu between mina nawe so ndeza la sihlangana uzocheka ngale ubani onengqondo enkulu between us wena eyakho inkulu yami i-densely packed ingqondo eningi kamama ubaba that's why makangena eshop ayothenga ibisi angene supermarket yabo ubaba nami I think like a man ngoba inye ngafunda so ubaba makangena aye shop ayothenga ibisi nanani uyongena straight yothatha ibisi aphuma hambi umama uzothi ubonile ini ubaba kaziboni zonke lezo zinto lezo yayongena yena aqonde straight lento ayifuna ubaba uso and mawufuna ukurobha ubaba makathanda ibhola makabukela ibhola ufika uthi ucela isikhiya ucela ini uzovuma yonke into wayibuka ibhola wayibuka ibhola uzorealize mase sohambile makuphela ibhola khani ingqondo yakhe ibuya ukuthi hayi man konje uyakhuluma nami ewathini yabo uzovuma yonke into so kubalulekile ukuthi abo baba bazi understand ukuthi banjani and enye into futhi nomdliwa abo baba baningi kunale mimoya angisho khona i-alcohol leyo tshwala bese kuba khona umdliwa umdliwa is another spirit umdliwa ulo wenza ukuthi uyafika endlini uyabona ukuthi akunakudla kuna next mara uyahamba uyothengela ka girlfriend or kamakhelwane izinto endlini ungathenganga umdliwa that spirit will push you ukuthi endlini ungayenzi next at the end of the day wena usalungana next ungakwazi ukwakha la uhlala khona uhlala endlini esnacks but uyakwazi ukuhamba uwakhela abanye abantu ama-mansion so fanele ukwazi ukuthi indoda yakho or ichomi yakho makacala ukukhuluma nawe ukuthi wenzela le mawuthi yambheka akazenzeli yana uyabona ukuthi sekabanjwe ile spirit bese mawukhuleka nayo uyamtshela ukuthi masikhuleke Brian uyazi ukuthi wena ubreaka le spirit ukuthi siphume kuye you understand
ngoba sekayi-generator uduma ngaphandle akasadumeli endlini mabathi endlini uvela athi anginamali mara makafika ngaphandle bawacala bathi uyathenga yabona so umdliwa uyakhumbula la besikhuluma ngale ukuthi labantwana laba abathengise their souls abalala ubusuku bonke bahambe banika abantu imali then nomdliwa uyakwenza kanjalo but udecent ngoba wena ufika uwenzela abantu izinto mawufika endlini you don't help ekhaya awusizi ifamily yakho but abanye abantu bakushayela i-upload ngaphandle ngoba bakhuluma ngokuthi abantu bambambela lephezulu but your family cries. And the other thing futhi abafana bayenzayo yabo lento kulahla i-firstborn guys in lento kulahla umntwana nje umfana mabacala bathi umithisile nanani please don't throw away your blood, your first seed, don't. Your first seed anyeke kuphinde kube right ngawe. And ungaqinisa kuleka kuloza umuntu besile beyenza le nto anyeke kuphinde kube right ngawe walahla your first seed anyeke kuphinde kube right ngawe. Uzozama wenzeni uyohlala unama potholes because igazi lakho lele and it your first seed uyohlala noma ungasebenza kanjani uyoloku nomgodo ongagcwali imadoda and uba nothi ngoba unkosikazi wakho nabantwana bamantombazana phela sefane kumlahle isibongo uhlangana nesibongo kanti uzikhandele yini uzikhandele kanti wena mamshada bowufuna isibongo or bowufuna unkosikazi ngoba kusekuthi yena khonto ayenzile okanye ayenzayo exactly ngoba uNkulunkulu njoba amnikile wathi unkosikazi wakho makagcwele esideni ngusystem uzokuzalela amantombazana nawe more early ejaculating uzothola abafana yes that is why mabaqala bathe umnumzana unabantwana abayi6 abayi7 you just go like chicken account nakona chicken so yabo bafundisa bobaba is very important lo lwazi enginalo Thabani is very important ukuthi ngifundisa bobaba fanele bayazi ukuthi ukulo ilo bengifundisa mangifundisa lamaphoyisa la ngoba into ebagcwalise emathaveni bahambe bahlala baphuza utshwala bayenzani amaphoyisa ngathana asabuka ezindlini kuyolala ngoba akusekho next yabona early ejaculation iyabalimaza and ukhumbula ukuthi ubaba une fountain e1 umama sinama fountain ayi4 fanele uqala ubreak e1 ubreak e2 ubreak e3 ubreak e4 when une 1 awuka break neswa wena so paid mona ukuthi impela you need this so I need ukuthi ngiteach abo baba ba understand ku right kuba umfundisi ukuthi bangaze bayolanda lezayithwala ukhumbula last nyanga ayihlephula kancane ukuthi bahamba bayolanda ithwala ukuthi babe nenyoka azolalisa umama nenyoka uNkulunkulu ufuna ukuthi ubaba azi ukuthi ubani yebo ube orgasmic man yebo ungavela ukhiphe nje noma kanjani khiphe nje mawazi ukuthi ufuna umntwana mangafuna umntwana that energy ikwazi ukusebenzela wena yiyo iwealth yakho le ikwazi uphinde ukwenza ukuthi ube rich yes awamba uchitha nje uchitha ini foreign provided ufuna umntwana yavikelwa ntwe hayi yafundiswa futhi baba iguti kabi icontroller into encane ilimi thathi ilimi lakho libekela ku palette yakhumbula last ngithi ilimi ulibeka ku palette ayikho into ezophuma lapha ya so amantombazana is very important bahambe bathi usindisiwe besathi wayichisela igazi walala uzulala nanembuzi ulala nomuntu ongathi ifanele bazi ukuthi mohlangana nomuntu kanje who am I in Christ and mawucala uthi you know ukuthi yakwazi uvela uvale yonke into block him umblocker la umblock yeah sami sithekwini then emehlweni is where the spirit is so when uthi ubheke emehlweni no makakubheke emehlweni wena yazi ukuthi ublock kuphi na kuphi then you just go like this right but nenkinga mhlawumbe no yazi ukuthi bengithinta nangabantu baphesheya bengifuna wena
bayafuna abantu bathinda baphesheya ngoba angikhuluma isilungu and I didn't speak in English yabo. No, I think laba othola ukuthi laba basuka la bahlala ngale. And nami senginomzukulu ongale. Okhona ngale unaye? Uhambe last month. Oh. Use Ukraine. Ukraine. Ayibe ngithinta impela basho ukuthi hayi. Kodwa phela ngiyazi ukuthi mina nasikayisisho inamba yakho so uyilabo nalapho uthola ukuthi hayi bona ngizobafundisa mina ngifuna ukuthi kube sibe specific before I die because angazi ngiyoshona nini sengina 66 years. So I made a vow to God ukuthi lento ngoba uyo wabhadala ukuthi ngihambe ngiyofunda ngifundisa abantu bakhe. Abantu bakwazi ukuthi how to make money. Yazi akekho umuntu o rich njengendoda enomfazi oyi1. Yazi ukuthi u rich kanjani? Eish. Futhi wes manginamantwana bamantombazana unganamntana umfana uyibillionaire. What are those topics that you would like us to to talk about more especially regarding men? Like orgasmic men. That's very important ngoba yiyo le bayenza ngathi baba bomumu yabo umuntu obaba seka umumu sengathi sekumathithibala ngoba udlalela la kungadlalelwa khona. We are a point of no return. Awuye point of no return. Mawuthi ulele nomuntu omama ulele nonkosikazi awusho phela ngoba uyawathi nafanele umama aze akusaluthe ekseni athi baba akuletheni breakfast agijima azibuza ukuthi udleni and please Viagra ngicela nwayeke ngoba lento ukuthi lokuphuza amaphilisi ukuthi ayenzani the only thing ekwenza ukuthi ube right uwe i-circulation kuphela. Lamaphilisi lawa enhance ayo ayikho into enhance ayo uwe fanele kuwazi ukuthi wenza kanjani kuphela and I teach mina I teach mawufike lapha ukulungitshela ukuthi une prostate gland yakho say enlarged so faka ipipe number 1 ngidonsa le pipe ngilahle lapha eceleni ngicala bese ngithi baba yebo mina nawo ngiyakuthembisa vele ngitshela ukuthi sorry ngepain ipain kuzoba buhlungu bese ngithi mangiceda ke bese sengikwenza sexual reflexology mangiceda lapho ngithi baba mina nawe la siya practice anali bucket into ozoyichama la uzilapha wena self ungalashwa omunye umuntu unciphisa le prostate gland izibuyele phansi ngoba i-prostate gland yakho is this size ezipho lakho. Oh, okay. Yeah, this is your prostate gland size. Prostate gland yabulala ubaba mebo ngampromise futhi uNkulunkulu bekangitshela ukuthi uzoshona ngamtshela ngathi baba yazi uNkulunkulu ngibonisile kuzoza omunye umama la azokubona uzoshona bese wena uyashona after yena mara baba I show you one thing yabo lento bathi prostate ngizoyifuna ngizoyithola and I make it a point ukuthi angeke iphinde bulala umunye ubaba emhlabeni. Yeah yabulala ubaba ami le nto leyana ngizonda kabi inkosi yami. Yabo so iba cancerous ukuthi izibe cancerous kwenzakalani khona lo mchamo lo ongaphumi lapha ku blood yabo. That is why nginifundisa masenza iseminar yabo baba nginibonisa ukuthi senza kanjani mawuyochama ubaba ukuthi ufaka kuphi ukhiphe wonke ngoba mawusele lapha umchamo noma ungafaka epaketeni kuba khona izinto ngathi intambo so zikhwela up lapha kule prostate gland and ama kidneys aba affected because of that thing. Yes. And if you don't use it, you lose it. So when I'm also to kushada bo baba wa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. After 1 year, so baba wa Monday, after 2 weeks. You don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. Namumzima wami, if I don't use it, so njima ngenzele izinto engizenzayo, I lose it. Ngeke ube flex njengamthabanga singasukuma la uthatha lesandla sisidibanise nalesi fanele ukuthi dibanise izandla so uzidonse so wena self lesi sami ngibambe lesi ngizidibanise yenza manje ngeke at the back. So it's because you don't use it and awunalwazi. Usiya 4 verse 6 people perish prostate ama fibroids wonke umuntu useka nama fibroids simumu khipha lento yabo mase sondlula 35 years you practice baba you practice ukuthi ungaluzi anything increase that blood flow ibuye libe khona ubuye lube orgasmic man yabo ngiyabona khona no word of God khona la kulezi zinto zenza i word of God yilo i guideline
kuyo lo msebenzi wakho. Yeah. And yonke lento engisho ngifundisayo ihlangana lelizwe kaNkulunkulu nje. Yeah. And uye wabhadalela yonke into kanje. Nabe ngi-afford Thabani imali engaka ebizoyithatha phi? Ish. Ngoba mina wathi kimi 4,000 ngihambe sengizoya esikolweni mangifika esikolweni le 4,000 kulecture iswani iphelile 2,000 kwezi2 ngo10 ngamlanda isihlahleni ngathi utheki baba yabo manje angisena ne10 Ish. Lavele linye ibhuno lathi vashe dala ngufuna uNkulunkulu ngithume kuwe ngathi diere sevat wathi diere ngathi nambe ngiyokhuluma no diere uthini udiere koqala uthe udiere ngubhadalele alles ngathi yazi udiere nambe ngiyomtshela lento leyo wangibhadalela everything wangithengela imishini Thabani ngikwazi ukutesta ama-organ ngikwazi ukwenza yonke into hayi le mabathu batesta ama-organ kunomshini otesta ama-organ bafuna i-date of birth yakho baleka asiyo i-computerized. So le mshini yakho ikuphi uyenzela ko lapha endaweni yonke lapha i-natural i-100% ngichecka ngathi ngicheck i-battery yabo. So usuke uscanner nje the body everything. Lo mphakathi and bangibona ukuthi uzilimazile la kubo pituitary gland nanani singena ezweni lenkosi ngibuza ukuthi yini lento yenzayo. Mangitshela ukuthi noshukela ushukela angini ukuya lapha ngiyakubuza ukuthi wayikhohlakela yini ekhathazile isikhathi esingaka why ungayindlulisi umntana nami bekashada ngelanga lomshado bamdubula ngithi so what so what yabona ukuthi manje ipancreas yakho ayisakwazi usecret insulin. So uhlaba la for ini for who? Why uzibulala? Why suicidal? Ilula lento vele uthathile ukhwele lapha phezulu uzilahlele phansi ufika yiwani. Jehova makasiza mina. And yakhumbula kule breast cancer le yayikhona la. Ngathi mangifika ngathi hayi ngoba bengi-pharmaceutical rep ngathi hayi ngiyabazi bonke labo doctor ithi ngilande lo mfana omncane obuye esikolweni uphile wase Actonville ngalanda yena. Ngathi ngicela ngicheke ukuthi say how far wathi ku stage 4 sekangibhukhela iNetland ngathi ayaphile ngicela silungise ngithe how far is it azange ngithi ngibhukhele esibhedlela wathi you won't afford to drive ngathi ngize ngidriver from Emafikeng I'm still going to drive back bengifuna ukwazi nje ukuthi damage ingakanani and ngaba nale believe one ukuthi uNkulunkulu ongidalele lamabele ukwabekazi ukuthi namhlanje fanele ukuthi ibele liphume bekuzovuleka izip la ibele liphume. Yeah. So njoba iziphi ngayibona kusho ukuthi uNkulunkulu didn't design ibele lami ukuthi liphume. Even your prostate gland uNkulunkulu makangakwenzelanga iziphi lapha evulekayo ukuthi iphume. It was not designed. Even nenyawo if akuna zip la ebekuyo ukuthi inyawo lakho seliyahlephuka. Yeah. Refuse. Refuse. You came with nothing. Lo mzimba wazi. Yabona umzimba lo wazi Thabani. Ngiyawutshela umzimba ukuthi mina nawe asazani mina ngispirit yabo ngicela silungise. Mina ngumoya just nje ngiphila phakathi kwakho ukuthi ngikubone kahle kahle fanele ku reflection esipilini asazani. So ngicela nje siphathane kahle. So ezinye izinto ozenzayo la kuyo lona le organization yakho njengoba nje ngiyabona ime kakhulu ngo stress will kill you. Maybe amanye izinto mhlawumbe umuntu onoshukela umuntu one high blood iyo lesikhuluma ngayo pancreas nespleen fanele ngichaze ishukela ispleen nepancreas izo lezi secreta iinsulin bese high blood ilama clots ukuthi wena unenzondo uThabani wachasa lo ukwashona umuntu so lokho awuthethelela amaqhubu uzushaya istroke masingena kulomkhuleko from 12 until 1 or 2 ngi-addressa lawo ma-issues lawo yabo wena uthi ufuna i-deliverance bese ngiyakubuza masiceda ukukhuleka ngithi usayifuna i-deliverance uthi sowukhululekile ngitheni bese ngakayenzi i-deliverance sure bukhohlakele yabo phela singakangena kuyona i-deliverance asikangeni ku-deliverance asikangeni ku-deliverance sikhuluma izinto so si-address ama-issues so phela ufuna i-deliverance ukuthi umntana akhaye kama-drugs njani imadoda njani ayeke umntana akhaye kama-drugs in-deliverance fanele sikhulume naye sazi ukuthi i-problem yakhe yini nawe i-problem yakho yini kumele sikhulume naye direct yes sikhulume naye and i-ministry yami mina yila bantwana abahlele emabridgini vele laba abahlele emabridgini ababhema ama-drugs nalaba abacwayizayo i-ministry yami mina leyo and ikhona indlu yami ngithole indlu yami vele i-14 hectares
fanele ngiyakhe kuyo ngisazofuna ama donation fanele ngakhe ama flat labantu mangibasusa lapha ngazi ukuthi ngibafaka kuphi and basebenza and mangizobakhipha lento le ngoba kuza kimi mawuletha umntana wakho ngizomikisa ama drugs you pay something like 9,000 yes ngiyamdetoxa ngikhiphe yonke lento le i-arosta khona into ababa nayo arosta le ishobanisa amathumbi wathi mangikhipha igazi kuphuma le ntamo lezi uyaqhaqheka aluleke yeah ngenxa yama drugs yes sure and ukhuluma nalehlanya wonke umuntu uyahlanya so usuka hlanya hayi impilo yami hayi abo brabami ini then ukhulume naye aqeda azibona ukuthi kahle kahle uyahlanya bese khana udila naye ngeke umbophe ngama-chain ungakhulumanga nehlanya ngaphakathi ngoba noma ungambopha ngama-chain ihlanya lisasekhona ngaphakathi it's all in your mind imatata 21 days to detox your brain so usuke ezohlala nawe isikhathi singakanani mhlawumbe hayi ahamba bayatshontsha uyafika ahambe mara uhamba uyafika ahambe nothi ukuhlala nawe bayatshontsha so khona le program engithandayo le yase yalapha eka professor Umkhize uyabasiza kakhulu ngemethadone so mina ngibanika iMebaline Blue yabo ngibanika iMebaline Blue ukuthi baphuze iMebaline Blue so ashe yonke system so like mayiza uza kuwe nje kangaki uza until sizokhipha legazi lentambo a detox kakhulu sisebenza ngenza neuro linguistic programming I reprogram ingqondo yakhe NLP ngihlala engqondweni ngoba yonke lento ama fruits wengqondo ubaba mi kuyashona mama mashado omunye umfazi so wena ungenaphi ngiyahlupheka kuphi yini ukuhlupheka kuqala mhlawumbe mas analyze ukuhlupheka yes yini ukuhlupheka hayi ukuhlupheka ukuthi ubaba mi yini ukuhlupheka uthe wena uyahlupheka zange uthi babakho uthe wena uyahlupheka yini ukuhlupheka akakwazi ukuhlupheka lo muntu ngoba unemali yokuthenga ama drugs unemali yokuthenga yini ukuhlupheka wadla every day akakwazi ukuhlupheka ngithi yazi umuntu uhluphekayo my son akanazandla akananyawo akanamehlo akaboni uyahlupheka lo muntu loyo if usase nezandla unganama ribbon unamehlo wazi ukubona anything okwazi ukuyibona is a subject to change you can change your situation and it's entirely in your hands nalo mama kukulethela nje ukwenzela ifavor mina ungangitshela nje ufuna ukufa ufuna ukuzibulala no problem ngizokunika into vele uzibulale manje yabo qeda indawo wonke umuntu uyathuka mosima ngithi ngiyozibulala lo ungathuki ukuthi ngiyozibulala akekho umuntu uzozibulala kukhulumayo nalo uthumela imessage la ukuthi uyafa manje khona manje ngihlela khona umfundisi wathi uyafa ini ngitshechise ngimphendule nawo la ngivele ngamtshela ngathi akekho umuntu ofayo la ngivele ngavele ngabhala lapha ngathi akekho umuntu ofayo la sengitshela ukuthi uyafa because ufila ngathi uyafa ngenxa yento between life and death ngimazela ukuthi life and death yakhe ayikho lento lena yes abantu abomama mabafundile and abaningi abasawaphuza amaphilisi la emthandazweni wethu sebavukile sebawise bebadoma baloku bagula bathe umntanami uhlangana phi naye umntanami wenza ukuthi uthaba nkosi yami uzwe libanzi uhlangana phi naye awumfundisanga umkhulisile wenzeni you've played your role mina wami always wamba wakhela bonke abantu izindlu abalungisela who cares who dies no one dies my God supplies all my needs according to his riches and in glory owakwamborani charity wami charity baba ngimbiza ukufa yazi ukufa umakoti wezindlu zonke ufikile date before isini wangena erumini wathatha ingubo zami wahamba kusho ukuthi yazi anginandaba yazi mina ngazi nje ukuthi uNkulunkulu anyakaza ngishiye thabana ngifuna ukuhlanya ngiyasaba ukuya eclinic ngiyasaba ukuyofrefa itulo lapha ya noma ungathatha ID number yami ngakunika anytime ungicheke ukuthi solo ngafika la ngeke ngaye isibhedlela sala zange lutho hayi why ngihlangana nesibhedlela ngiyazichacha thabani ngiyazichacha ngikhuluma nesimo uNkulunkulu kunika umlomo akakunika ngisibhedlela
ukunika umlomo ukuthi ukhuluma nesimo. Uthe even if ngaba ne-faith as little as mustard seed, you'll say to the mountain, be removed. Hey mountain ngantweni uyisusa. Ufuna mountain yamampela uyoqala phi intaba isinda inkulu kangaka. Ushima intabanyana lezi, the little gods, lozo zenzele zona bonkulunkulu abancane. Khulume naye umtshela ukuthi nale moto uvela uyitshele nje ukutshela uthi yazini ngicela sisebenzisane. Yabona manje lento ukuthi uzoloku ufa la nala. Ngicela sisebenzisane. Ngoba mina ngikhona njalo nyaka mechanic, njalo nyakuphi. Yes baba, ngiyithanda nale. Bengithi ngifuna ukubuza ke na kule ye deliverance since unokuyenza nalapha na ekhaya. Mhlawumbe nje abazali lokube befona and stuff ukuthi like uyirane kanjani umuntu uyahlale naye mhlawumbe iviki ekhaya. No, lo 2 years bulala. Uyahlale naye iviki ekhaya. Wenze kanjani? Haya ngihlala iviki labantu laba bazoshiya lezi zinto zabo. Ngiyamkhulekela hambe futhi angibafuna endlini si right lapha efonini. Oh ngiyambona lo. Lo uthe uyazibulala manje mangilapha uthe uyafa manje la njengoba ngihlelela. It's agent uyafa. Uthe agent uyafa umvile. Agent uyafa. Ngavela ngamthumelela la. Ngathi no temptation has overtaken you. I see. Yabo umthumela as in a common man to common to men. I-temptation nje lokuthi sekayafa. Agent. uNkulunkulu mina ngibamba umphefumulo makathi ku-agent fanele ngixhumela manje ngikhulume naye. AngisuNkulunkulu I can't hold. Makathi uyafa makafe umuntu ozofa futhi akakhuluma. Once umuntu announce ungajampi. Ofuna ukuzibulala uvela azibulala kaloku announce. At the end of the day ngekho ngekafi. Sonke sizofa. Manje abantu bathusa umntana uzofa sekadla ama drugs sekabuya e-rehab ubuya kuphi. Uyise rehab wamusa nobuhlanya aqala ukukhuluma nalehlanya. Umtshele futhi ukuthi ayibhadalele rehab. Bengisabuza kulabo bama deliverance prayer ukuthi uconduct kanjani uhlala nabo? Hayi ngihlala nabo sikhuluma nabo lapha efonini ngikhuleka nabo lapha baphumelela abantu amathenda. Abantu baphumelele shema izinto zabo zihlangene imishado ibuyile. Ngoba ngikhuluma nalehlanya aqala ngikhulume nawe bese sesiba right. Wabezi kuwe yonke into iphelele efonini. Hayi iphelele efonini. Kwaza laba bama spiritual wives baza bayithu banama spiritual wife nalo spiritual husband nalo ngumbona kwenye podcast kwenye lo lapha baza baba right. Kulaba bekubiza le mangozo ogcina ungayanga. Waba right kanjani ke loyo? Waba right family yakhe yaba right into bekayibonga njalo groupini ngavele ngathi efonini mama ngathi angeke ngize khohlo. Navele neqedile. Ngathi sikhuleka lapha ngabona amehlabuva ngamtshela ngathi izinto ezilapha kokweni kunamehlabuva maningi ngakhobila ngathi angifuni ngathi angizi andizi. Ngakhuleka naye efonini impilo yakhe yahlangana. Udoctor lo wabo pharmaceutical. Laba bantu babethu bafuna ukulanda noma babethu ngathi uzongilanda. Baba right. Ayikho ithabani umuntu uyispirit noma ungaza kimi physical sibonani. Into engizokhuluma naye ukukhuluma mina ukukhuluma umoya ukhuluma nomoya okuwe. Whether sibonana physical or efonini into esebenzayo umoya kuphela. Yeah. Umuntu umoya. Umuntu moya once kwaphuma lo moya lo ngikhuluma efonini na ukhuluma nami uba delivered. Why fanele kuzongibona? Ungibona mangizonifundisa kahle yabo njengale seminar yabo baba iseminar yamantombazana ukuthi how to control ungabi nama fibroids wenzani kuma breast nani. Those I can teach, I have to teach you ungibhekile so. Mara enye ukuthi wena yazibulala na ushilo wathi yazibulala ngomphendulile ngihlelela azangijambi. Uthe uyafa is between life and death. Uyabona message yakhona ingena ngihlelela. Mama ngiyafa ngizofa is between life and death. Ngaphandle ukuthi umuntu makathi akunakudla nana yabo lapho ngiyanikela. Makathi ini ngiyayikhipha imali. Nini manyobheka le yandlule kaJehova le for abantu. Ngithema ngithi taxini umoya ngcwele wathi bhadalela bonke labantu itaxi ngababhadalela. Ngahlika kwenye wathi bhadalela bonke laba ngababhadalela. Ngahlika futhi wathi ngabhadalela lonke abantu bakhamisa. uNkulunkulu wathi you've done your part.
sow a seed. And mawufuna uba billionaire, abampofu, abafelokazi. You will never lack money noma sowuthanda. Yeah. Njoba ngibhadalile lapha Monday, uyazi ukuthi mina imali engiyenzile from that money engakanani. Iwealth yakho ayikho elo isebantwini. Yeah. Abafelokazi basendaweni yakho bayakwazi ukuthi ukhona. Abakwazi. Thenga nje ama-25 umixe impuphu ini kuphela. And ungafuni ukuthi baka-upload. Ungaze unike no gift abanike kuphela as long wena ungavelanga kunandaba. Yes. Uzoba rich just like that. Mina not long ngizobe ngihamba ngelona yami. Ile bonto yami ijeep lemnyama le. Eish. Yeah. Sizomba ngayidebe. Ngoba wise. Hey ungakhuluma ngake ngadrive ngedebe ngithabani. Fanele kube wise bazalwane sihlakanipheni uNkulunkulu uyasithanda and akekho umuntu ongcono kunomunye sonke siyalingana. Yeah. Uthando lwakhe lusanele sonke. Amara mkhulu mama umsebenzi owenzayo. Yebo mkhulu ngoba mawufika inyawo usobona ukuthi selimnyama abantu bayole amputate. Omunye wafika bathi uselele 3 days to live umfazi kamfundisi icancer. Uyakhumbula lo ngakhuluma ngaye. Yes. Waphila cabanga ukuthi kwazi kwashaya bo December kwashaya bo January uyaphila umuntu. Colon cancer. Ayikho into ekuthiwa icancer igama nje wena hlukana nelabel. Yabo ilabel sithi teki leli boots. Isicathulo. Yeah. So fanele sazi ukuthi iboots likhitshwa kanjani. Ilona iteki likhitshwa kanjani phela. It's all here. It's all in your mind. All in your mind. And zonke ukuthi uzubole own isonto lakho abazalwana banikela uhlangana nabazalwana. Eish. Hayi bazalwana banikeli sozuba nestress awulali ucabanga irent. Elikabani kanti lesonto ubizobani? Imadoda. Ezobantu ba understand abantwana bami mina ngiphila each and every day as if it's my last day nabazukulu bami umzukulu wami uze wangitshela wathi gogo yabona uNkulunkulu kuzamile ngathi ngani wathi yazi kuba zangithola mama athole mina yazi ngabe lonely ende una 9 athi ngabe lonely beyakhona manje uxoxa nami ngikwenzela ama TikTok ngikwenzela ini. Mama abantu abafuna le service yakho bayithola kanjani? Ngiyabona ukuthi kunene number lapha phansi. Bayithola kanjani? Hayi phela number yami yakudala le. Oh yakudala. Ya bayangifonela singine phela Thabani phela singine la kule phone singine yini igama layo. Lento bayishilo le. Singine ngibhekela ku Annelenza akutshela ukuthi senginani. Yeah, hayi lezi angizazi ke lezi. Ukuze bangangihluphi. Lezi ze technology angizazi. Sure bazoloku bazokuhlupha and bekudinga ngcono bashele inamba and bayafonelana abangakuthola kuyona I see advance macala ngizakutshela khona iFacebook sing advance leza ngizazi and la akazi ubani lo bhale herbalist ngoba mina singisisa ngoma lo muntu lo ngenela so nayi ithi Lindi Dlamini nazi la Thabani wathi ngizele zona Nice. Zithi YouTube. Sengine YouTube Thabani. Okay, YouTube @Pastor Lindi. Ku Facebook Lindi Dlamini. TikTok Pastor Lindi. So ngithemba bazalwane YouTube @Pastor Lindi, Facebook Lindi Dlamini, then TikTok uthi Pastor Lindi. Uzomthola lapho. Bazokuthola kuzo zonke lezi ndawo. Yabo. Sing advance. Ne number yami yefoni babafuna ukungifonela ithi 063 977 925. Oh enye le. Ile yo call, ile ya. Oh ile ye call le. Ibize le yo call. Oh okay. Sibanike nale. Asiphinde ye call. Ikhona lapho kuthi abantu. 063 No mina mama nginele WhatsApp mina. Une 079. Inhliziyo befuna ukufonela futhi yazi. Ayibizele yama calls ay right. Maqala na ithi 063 977 9275. 9275. Le yama calls le. Yes, okay. Yini manje le iGoogle review what yini la? Cancel I think but it review or it review your account. Yeah. Oh.
Okay, bazalwane namhlanje bengizile nje ngizonibona ngizonibulisa after a long time. Yeah, after a long time. Ukuthi I'm still alive. God has been good to me all this time. And yeah, I miss you guys. Abanye they always watch umkhuleko wami bayangitshela bakhuleka ngalo mkhuleko ngigcokile onepinki bathandaze nami and the things are happening. Wow. Just from that prayer. Mama siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe mama. Besithi nje ake sizoxoxa nje kulokudala sagcina hayi sobuya nezihloko ezimbi sithi hayi kuloko sizo. Mara faneke sibe specific if ngifundisa amantombazana. Yeah. If ngifundisa bobaba. Yes. If ngifundisa abantwana. If ngifundisa ini. Ishukela, high blood, arthritis, cancer. Inzondo nkohlakalo ungathethelela amaqhubu zonke lezo nje ubola nje ukuthi awunamoya ngoba the minute uqala uba nalezi zinto lezi oxygen ayisaflow umoya ongcwele mongasakwazi ukuhamba phakathi kwakho uyabola. Mama siyabonga. Amen. uNkulunkulu akubusise. Amen. Masikhuleke ke Thabani yazi mina ngiyakho. Singivalele umsindo ukuqala ukuthi sizokhuleka. Lothi sesicedile lo ka gift. Sivale mama then sesiqedile. Baba, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Heavenly Father, siyehla Nkosi yami ukuthi wena udunyiswe ngempilo zethu. Siyabonga uNkulunkulu moya ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wamandla. Ibandla lakho leli abantu bakho Nkosi yami. Ngiyabonga moya ongcwele ukuthi ungisebenzisile ezo instrument Nkosi yami. Sikhuluma nabantwana bakho. We pray my Father ukuthi uNkulunkulu othongcwele bayosizakala Nkosi yami. Bazi ukuthi Nkosi yami ayikho into ekuthiwa ichronic. Ayikho into ethiwa uNkulunkulu othongcwele isifo esihlala forever. Yonke into uNkulunkulu othongcwele if you can see it is a subject to change. And bazokwazi Nkosi yami ukuthi if you don't use it you lose it Father God. Siyakhuleka uNkulunkulu othongcwele ngoba kulesikolo ngamixwa uwe Nkosi yami ukuthi ngisiza abantwana bakho Nkosi yami. I avail myself to help your people uNkulunkulu othongcwele baba basize Nkosi yami ubaphuqonda egameni elihle lomfethu uJesu Kristu waseNazaretha njoba wenza kimi nami benga understand mongikhipha ku pharmaceutical Nkosi yami ungiletha ngapha uNkulunkulu othongcwele ngibona ngathi Nkosi yami kuyaphikisana uNkulunkulu othongcwele nempilo kepha Nkosi yami ngiyabona ukuthi Nkosi yami you never lied uNkulunkulu othongcwele ngakubona Nkosi yami ungidrivela imoto ngephiko wangidrivela iGPS yafika la yakhona Nkosi yami ngadrive uNkulunkulu othongcwele baba siyabonga Nkosi yami busisi inceke yakho umgcojwa wakho uThabani busise na wonke amaguest wakho asazofika kule ndawo Nkosi yami siphu uqonda uNkulunkulu othongcwele siphu understand Nkosi yami ukuthi you mean well for us uNkulunkulu othongcwele amagqubu inzondo ukungathandani uNkulunkulu othongcwele makuphele phakathi kwethu Nkosi yami ngoba the joy of the Lord is our strength. Father God, we thank you ukuthi Nkosi yami usize every day Nkosi yami sisazi ukuthi khona leculo belithi every day with Jesus uNkulunkulu othongcwele is sweeter than the day before. uNkulunkulu othongcwele baba sisize ukuthi si embrace each and every day si embrace Nkosi yami your love empilweni zethu uNkulunkulu othongcwele for your love uNkulunkulu othongcwele is greater in the mighty name of Jesus. Uthando lwakho lu deeper than the ocean Father God. uNkulunkulu othongcwele baba we bless your name, we love you Lord Jesus baba, we thank you Father God, we bless you. Amen and amen. Amen. Sibonga kakhulu mama. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu lapha emakhaya. Thank you so much. Asibonane eKagiso ngomhla ka30 August, 30 August eKagiso lapha ngase Lowsham Hostel Kagiso Drive and Big Street. Sizomemezela uJesu kulama street lapha eKagiso and siyafisa ukwenza inkosi mayisizile nangesupportini bazalwane siyafisa nalapha nokuthi silekelele kakhulu kuba kubantwana benkosi aba around abaphila aba disadvantaged. So siyafisa bazalwane ni lapha emakhaya mhlawumbe mina ngasilekelela siyafisa ukufika nama food parcels kuleya ndawo lapha na eKagiso sizomemezela uJesu khona lapha not uJesu kuphela nje phinde futhi kube nento futhi esinikeza abantwana benkosi lapha kuleya ndawo. 30 August sibe silapha eKagiso Drive and Big Street next to Lowsham Hostel sizobe silapha. Masiqeda lapho sibuyele Soweto ngomhla ka 25 October sizobe silapho futhi but full details are coming.